ke. Oh, mak. Ho ke mak ke? Mak. Bu, saya kira. Kenapa mak dua? Pakon amda saya kira. Nyan mak, pajan dajak dalam bandar Aceh mak. Bandar Aceh pu, bu bandar Aceh. Ya main mak. Koji tak sabar sebagai jajak. Pada shopping, kita dajak bandar Aceh. Mak kon lepeng mak jambon ah. Menan kiban dah jamu enan pengen mak simpan kekah. Aleh, pergi simpan-simpan hom. Lalai orang simpan. Kamu nyawa mati mak tengah ayah kawin lain tengah. Namun cuma mak pajuh pengen. Allah nuk lon, mak kau mati mak. Han lon mati mak aduh. Nyong kon hana tak tepu pajan mati. Oh raja, mari bayar kahile. Kata nyong ba ayah halom. Pasti ayah hanitip. Kan pernah mak tepu ah. Nyong mak mati kan ayam kawin lain. Nyampeng yang mak simpan habis hidup kinong baruji. Mak lagi ah. Anu lon cakon tat ke. Untuk mak pakat ayah kah. Tak mak bu. Awak ngongon lon ke ila kecit ba mak aji. Aji hawai lon jangan awak aji ha. Anu insya-Allah nyoy jo rezin ya Allah tajak benak. Hi, hore jaban dace.